Putin w'Uburusiya yigeze kujyana n'umunyamakuru. Umunyamakuru aramubajije ati ese ushobora kubabarira? Perezida Putin ati yego, ariko si kuri byose nababarira. Umunyamakuru ati nijye utakugera ubabarira? Putin atubugambanye. Umunyamakuru atubivuga ikiniga, wigeze ugambanirwa mu buzima bwawe bwose? Putin ati byiza no kutagira icyo mvuga kuri ibyo, gusa navuga ko njyewe nabayeho nahura nabyo cyane, byo ngibyo kugambanirwa niko mbitekereza rwose. Umunyamakuru ati abantu bose bagiye bagira ubwabo kugambanira se? Undi ati biragoye kubyemeza. Ati wasanga byaratewe no kubyemeza nuko nagiye mpitamo gukora n'abantu batarabagambanye. Aya ni amagambo ari mu gace gato k'ikiganiro cyakuye mu nkuru ndende ivuga kuri Perezida Vladimir Putin. Tuvuge ku buryo uyu mugabo yaje kugambanira Putin, bikavuga ko rumwe mu bagambanyi ba vuba babajije umutegetsi w'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatandatu 2023, Prigozhin yanenze mu buryo bukomeye ubuyobozi bw'igisirikare cy'Uburusiya, abushinja kwanga gutanga ibikoresho by'umwihariko ku barwanyi ba Wagner ndetse no kuyobora nabo urugamba. Ku itariki ya 23 y'ukwa gatandatu yarahindukiye atangira kurwanya igisirikare cy'Uburusiya. Intego ze ngo zari kugera mu Moscow, ahari yashaka kwibariza Putin icyabaye kugira ngo ahe gutanga ubufasha bukenewe buri abacanshuro barwanye na Uburusiya. Ayoboye abarwanyi be mu kugerageza gusubira inyuma asatira Moscow, yafashe agace kita Rostov-on-Don, umujyi wo mu Burusiya uri mu majyepfo. Nyuma yo gufata aka gace bakomeje urugendo berekeza ku murwa mukuru. Ibyarakaje cyane Putin. Nyuma yaho gato Perezida Putin yagiye kuri televiziyo avuga ko birimo gukorwa n'ubugambanyi, kandi atanga umuburo avuga ko igisubizo ku barimo gukora ibyo ngibyo gifite. Mu burakari bwinshi yaragize ati abo bose bashyizeho umutwe wo kwigomeka bagatunga imbunga abagenzi ba mu gisirikare, bavuze ko bagambariye Uburusiya, kandi igisubizo cy'ibyo turagifite. Ndaburira abari muri icyo cyaha ko batakora andi makosa mabi, ahubwo bahitemo inzira imwe yonyine iboneye, ariyo yo guhagarika ibyo barimo. Ati ndizera ko turi kumwe nabo, kandi twese twakifuza ikizaho kuba ikibi. Dufatanyije nk'abene igihugu tuzarushaho kuba ibihanganje niyo twanyura mu bikomeye. Vladimir Putin yaravuze atyo mu gihe we yivugiye ko ubugambanyi atari ikintu ababarira. Azwi nk'umugabo uhagarara ku ijambo rye, cyane cyane iyo bigeze ku by'urugamba. Isi yose iki gihe yibazaga ikigiye gukurikiraho. Uyu mutwe wari wigometse. Nyuma y'amasaha 24, Perezida wa Belarus, inshuti ya Vladimir Putin, Lukashenko, yinjiye muri iki kibazo. Abo muhuza aganiriza Prigozhin. Prigozhin nawe yemera gutuza, ariko akaba ari guhita nimurikira muri Belarus. Tariki ya 23/8/2023 nibwo inkuru y'incamugongo mu bantu ba Prigozhin yabasezekayeho, ivuga ko n'abandi bantu 9 bamaze gupfira mu mpanuka y'indege y'ibwite Employer Legacy 600. Indege yasandariye hafi y'agace kitwa Kozentino, hapfiramo n'abandi bantu bari bafatanyije kuyobora Vladimir, barimo Dmitry Utkin na Valery Chakaloy. Iyi ntago ari impanuka isanzwe. Benshi bemeje ko cyari igihano cyatanzwe na Vladimir Putin nk'ikiguzi cy'ubugambanyi bwa Prigozhin. Ku itariki ya 29 ku kwezi kwa munani, Prigozhin yarashyinguwe mu irimbi ry'ahitwa Pokrovskoye i St. Petersburg, iruhande rwa se. Ku 22 z'ukwezi kwa 12 2023, ikinyamakuru The Wall Street Journal cyavuze ko amakuru cyakuye mu begereye ubutasi bw'Uburusiya ari uko gusandara kw'indege y'aba bayobozi ba Vladimir cyarateguwe neza, cyateguwe n'umwe mu bahafi ya Perezida Vladimir Putin witwa Nikolai Patrushev. Ikinyamakuru cyavuze ko Patrushev yateguye umushinga wo kwica Prigozhin wari wamaze gukora ikizira, maze awushyikiriza Putin. Mu kwa munani rero 2023, bitekerezwa ko mu nzego z'ubutasi z'Uburusiya banyonyombye bakazirika igisasu munsi y'ibaba ry'indege ya Prigozhin yagera mu kirere bakayituritsa. Undi muntu wagambaniye Putin n'ubutegetsi bwe ni Alexander Intsinenko, yahoze akora urwego rw'ubutasi rw'Abarusiya FSB, Russian Federal Security Service, yahoze yitwa KGB, ni nayo Putin yakozemo cyane. Uyu yamenyekanye cyane mu nyuma yo kwigumura ku Burusiya, atangira kubushinja ruswa, iterabwoba n'ubwicanyi. Alexander Intsinenko yavutse ku itariki ya 4 y'ukwa 12 1962 muri Leta Zunze z'Abasovieti. Yatangiye akorera ikigo cy'ubutasi cya KGB, nyuma gihinduka FSB. Mu kazi ke yibandaga ku kuneka cyane ibyaha ndetse no ku bikorwa by'iterabwoba. Mu 1998, Intsinenko we n'abandi bagenzi be bakoze ikiganiro n'itangazamakuru kivuga ku kuba urwego rw'ubutasi rwa FSB bakoreraga ngo rwarabatumye kwica Boris
Berezovsky, umuherwe w'umurusiya niwe wazize kugambana. Uyu yanze kuyoboka Putin akijya ku butegetsi. Iki gikorwa y'abari bakoze cyarakaje cyane ubutegetsi bw'Uburusiya, maze uyu Leznenko arafatwa, arafungwa azira gukoresha nabi umwanya w'ubutegetsi yari afite. Gusa yaje gufungurwa mu mwaka w'2000, yahunze Uburusiya ajya mu Bwongereza hamwe n'umugore we n'umuhungu we. Ageze mu Bwongereza yatekereje ko yageze kure y'Uburusiya, none herirekura atangira kuvuga, ari naho icyaha cy'ubugambanyi cyanya cyo noneho cyakorewe. Uyu mugabo noneho yabaye ijwi risumba yandi yose mu kuvuga n'ubutegetsi bwa Vladimir Putin. Yatangazaga ibintu bikomeye. Bimwe muri ibyo bintu yashinje urwego rw'ubutasi rw'Uburusiya gukora iterabwoba. Hari n'igitabo yageze muri mu kwandika, Blowing Up Russia. Muri iki gitabo yavuze ko FSB, rwo rwego rw'abatasi rw'Uburusiya, ari rwo ruri inyuma y'iturika ry'inzu z'amacumbi y'i Moscow mu mwaka w'1999. Ni ibitero byashyizwe ku byihebe byo muri Chechnya. Ibitero byanabaye impamvu yo gushoza intambara ya kabiri kuri Chechnya. Iki kindi kivugwa ni uko iyi ntambara urebye ari igamije kuzamurira igikundiro n'imbaraga Vladimir Putin. Ikindi uyu mugabo yapucinje Putin no kwica umunyamakuru Anna Politkovskaya mu 2006, arenzaho kumuhuza n'ibindi byaha bifitanye isano na ruswa n'ibindi byateguwe. Uyu mugabo yasaga n'urimo kurenga umurongo w'umutuku kuri Vladimir Putin. Dore cyabaye, uyu mugabo yaje kurogwa hakoreshejwe uburozi bw'imbaraga nyinshi cyane. Ku itariki ya 11/11/2006, uyu mugabo aho yari i Londres yarogeshejwe uburozi bwa polonium 210. Ntabwo bikunze kubaho. Ni uburozi bwifitemo ubushobozi kirimbuzi iyo bwize mu mubiri w'umuntu. Ni ubushobozi bufite ubushobozi bwica vuba, ntacyo kubagarika kibaho. Bitekerezwa ko uburozi yabushyiriye mu cyayi yanyweye muri hoteli ubwo yari mu nama i Londres. Abakekwa bamurozi ni abagabo babiri, Andrei Rogovoy na Dmitry Koituni. Aba bahoze ari abatasi b'Uburusiya bari bahuye nabo uwo munsi. Uyu mugabo yaje gupfa nyuma y'ibyumweru bitatu ku itariki ya 23/11/2026. Mbere yo gupfa 2006, yashinjije Vladimir Putin ko ari umwishe. Mu 2016 bemeje ko umwanzuro wo kwica Leznenko wabanje kwemezwa na Putin ubwe ndetse n'urwego rw'ubutasi rwa FSB. Gusa guverinoma y'Uburusiya irabihakanye. Guverinoma yabihakana, ariko ibi ntabwo bikuraho ko Vladimir Putin atajya yabarira ubugambanyi nk'uko yabivuze. Ibi biba byari bwa mbere umuntu ukomeye ku rwego nk'urwo yishwe hifashishwa uburozi bwo kuri urwo rwego, agatsindwa mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ibi byanateye umwuka mubi hagati y'Ubwongereza n'Uburusiya. Gusa bisa n'ubwabaye urugero ku buryo ubutegetsi bw'Uburusiya butinywa na bose bukemura ibibazo by'ubugambanyi niyo abakekwaho ubwo bugambanyi baba bari mu mahanga. Bukurikira ni Sergei Skripal, yahoze mu butasi bwa gisirikare bw'Uburusiya, aza guhinduka double agent. Yagambaniye Uburusiya ajya kunekera igihugu cy'Ubwongereza kandi n'amaneko y'Uburusiya nk'uko byagendekeye abandi barimo na Alexander Leznenko, nawe yafashwe nk'umugambanyi mubi cyane. Birumvikana, Sergei Skripal yavutse ku itariki ya 23/6/1951. Avukira Kaliningrad mu Burusiya. Yari koloneli mu gisirikare cy'Uburusiya, ariko mu rwego rw'ubutasi hamwe no gukora mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare. Sergei Skripal yari azi imyirondoro y'abatasi b'Uburusiya bakorera mu mahanga bose. Ari naho rero kugambanira Perezida Putin n'ubutegetsi bwe byabereye. Uyu mugabo yatangiye gukorera ikigo cy'Abongereza gishinzwe ubutasi mu mahanga, MI6. Yabwiye Ubwongereza abatasi bose b'Uburusiya bakoreraga mu Burayi, cyane cyane abo mu bihugu bya OTAN. Bimaze kumenyekana mu 2004, yafashwe n'urwego rw'ubutasi rw'Abarusiya FSB bamushinja ubugambanyi rwo ku rwego rwo hejuru. Otitakaizo mu 2006 yakatiwe igifungo cy'imyaka 13, agafungirwa muri gereza icungiye umutekano cyane ku rwego rwa nyuma. Icyakora mu 2010 yakuwe muri gereza yorezwa mu Bwongereza nyuma y'uko hari habaye ikintu cyo guhererekanya imfungwa z'abatasi. Ibyatewe n'uko mu 2010 umugore w'Umurusiya Anna Chapman wari umutasi ukomeye akaba n'umunyamakuru w'umunyamideli ufite muri Leta Zunze Amerika, aho yageze kanahatura avuye mu Bwongereza kubera ko yarabonye ubwenegihugu bw'Ubwongereza nyuma nanone yo gushakana n'umugabo w'Umwongereza. Agifatirwa mu bikorwa by'ubutasi, Ubwongereza bwahise bumwambura ubwenegihugu bwabwo ndetse anoherezwa mu Burusiya. Habaye ikintu cyo guhererekanya imfungwa z'abatasi. Skripal nubwo yari Umurusiya, ariko nanone yakoraga n'Abongereza. Byatumye nabahorerekanwa nk'uyu mugenzi we akajya kwa mu Bwongereza. Yasajyanwe gutura Salisbury mu Bwongereza, abaho arindira umutekano
n'abapolisi b'Abongereza. Mu maso y'Uburusiya, Skripal yari yarakoze ubugambanyi butavugwa, ntabwo yari uko barirwa. Yari yafashije ubutasi bw'amahanga kwangiza ibikorwa by'ubutasi bw'Abarusiya. Ku itariki ya 4 y'ukwa 2018, Skripal n'umukobwa we Yulia bagaragaye bicaye ku ntebe ahantu mu busitani i Salisbury mu Bwongereza. Ntabwo bari bicaye baganira, bari bataye ubwenge. Ubutasi bw'Ubwongereza bwavuze ko bari barozwe n'uburozi bwa Novichok bwahimbwe n'Abarusiya hagati y'umwaka w'1970 n'1980. Uburozi bwari bashyizwe kuri poignée de porte cyangwa se serire y'ubugi, hari abafata bafungura mu nzu yabo, mu nzu ya Skripal. Icyo gihe ubutasi bw'Ubwongereza bwashinje icyo gikorwa abatasi babiri b'Uburusiya, Alexander Petrov na Ruslan Bushilov. Aba ngo binjiye mu Bwongereza bakoresha imyirondoro itari yo. CCTV kamera zabafasha mu mashusho kuri uwo munsi mu gace ka Salisbury Skripal yari atuyemo. Uburusiya nyuma bwahakanye byose, bivuga ko abo bagabo bagiye mu Bwongereza mu bukerarugendo, bombi Sergei n'umukobwa Yulia. Nyuma yaho baje kurokoka urwo rupfu, ariko iki gikorwa cyashyize ukutumvikana gukomeye hagati y'Uburusiya n'Ubwongereza ku yindi nshuro. Nanone Uburusiya bwahise bugirana ibibazo n'Uburayi muri rusange. Ku rutonde rw'abagerageje kugambanira Perezida Putin kandi haza Mikhail Khodorkovsky. Uyu ni umuherwe wari mu bucuruzi bwa peteroli, akaba n'imirimbanyi mu bya politiki. Uyu mugabo yari igikomezwa cyane kubera ko nyuma yigeze kuba umuntu ukiza kurusha abandi bose mu Burusiya. Yayoboye Yukos, imwe muri kompanyi zikomeye cyane za peteroli zabayeho nyuma ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti mu Burusiya. Bitandukanye n'abandi, uyu ntabwo yagambaniye Putin amena amabanga cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose, ahubwo yanenze ubutegetsi bwa Putin, atangira kwihana ibyo gufasha amashyaka atavuga rumwe na Perezida Putin. Ibi Putin n'abantu be babonyemo ikibazo gikomeye cyane. Mikhail Khodorkovsky yavutse ku itariki ya 26 y'ukwa gatandatu mu 1963 i Moscow. Yabaye umushoramari akiri muto mu 1980 ku mavugurura ya Mikhail Gorbachev wayoboye bwa nyuma Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti. Uyu mugabo yabaye umwe mu bashinze banki ya Menatepe, nyuma aza no gutunga kompanyi ya Yukos yari ikomeye cyane mu bya peteroli. Yegukanye mu mwaka w'1990 ubwo ibikorwa byinshi bya leta byegurirwaga bikorera. Mu 2000 yari afite umutungo wa miliyoni 15 z'amadolari y'Amerika, kandi yanavugaga ari kumvikana mu bakire no mu mategeko y'Uburusiya. Mu minsi ya mbere Khodorkovsky yagumye hanze ya politiki, gusa guhera mu 2000 ubwo Putin yageraga ku butegetsi, uyu muherwe yatangiye gufasha amashyaka harwanya ubutegetsi bwa Putin ndetse n'ibitangazamakuru bene ubutegetsi. Yatangiye kujya avuga ko muri guverinoma harimo ruswa, ndetse ku kigo cy'ubutasi FSB n'ibiro bya Perezida Kenle hari ubucuruzi budasobanutse bakora. Yatangiye gusaba byinshi birimo kuvugura ibijyanye n'inzego za politiki, amategeko, ndetse no kureka imiryango itari ya leta igafunguka ku bwinshi. Yavuze ko leta igomba kumvikana na kompanyi zitunganya ibikomoka kuri peteroli zo mu burengerazuba bw'isi. Ibi noneho byasembuye cyane Kremlin, irarakara cyane bitavugwa. Bigeze mu bimwe bavuga ko amatwi ari mu rupfa tumva, nkaho ibyo yaramaze gukora bitari bihagije. Khodorkovsky yarengeje ko kuvuga ko guverinoma ya Vladimir Putin ari nk'uruganda rw'abanyabyaha. Ibi mu maso y'ubutegetsi bwubatswe na Putin, abakire bose b'igihugu baba bagomba kuba bari mu murongo umwe nawe, byari ukugambana gukomeye. Mu kwa gatatu 2003 uyu muherwe yarafashwe ubwo yari mu ndege ye bwite, afatirwa muri Siberi n'ubundi mu Burusiya. Yafashwe ashinjwa gukora ubucuruzi mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ashinjwa kunyereza umutungo n'imisoro. Icyakurikiyeho kuri uyu muherwe ni ukujya mu buroko. Kompanyi zahise zitangira kugenzurwa na leta. Ikindi akatirwa imyaka 9 y'igifungo. Mu 2013 yararekuwe ku byiswe imbabazi za perezida mbere y'imikino Olympique ya Sochi. Gusa ibi byafashwe nk'igikorwa cyo gushaka guha isura nziza Uburusiya na Putin ubwe ku rwego mpuzamahanga, mu gihe bari bagiye kwakira abashyitsi baturutse hirya no hino ku isi. Khodorkovsky agifungurwa yahise ahunga Uburusiya. Ubu aba mu buhungiro mu Bwongereza, ariko aba no mu Busuwisi abahombi. Ubu ni umuntu unenga cyane Putin, akavuga ko Uburusiya buyobowe mu buryo bw'igitugu n'icyo cya mafia. Khodorkovsky arabizi ko Putin atajya abarira ubugambanyi, ndetse birasa naho yicaye abizi rwose. Ku rutonde rw'abagiranye ibibazo bikomeye na Vladimir Putin kandi harimo na Boris Berezovsky, umuherwe wo mu Rusiya, akaba n'umunyamibare, umucuruzi, umunyembaraga muri politike. Yafashije Putin mu minsi ya mbere y'ubutegetsi bwe, gusa nyuma baje kuba abanzi bakomeye. Boris Berezovsky
yavuze ku itariki 23 y'ukwa mbere mu 1946. Nawe ni umuntu wabonye ubutunzi bwinshi mu mwaka w'1990 bw'ubucuruzi bwinshi bwegurwaga bikorera. Imwe mu mirimo yamenyekanyeho ni ukuyobora televiziyo y'igihugu y'Abarusiya, kugenzura kompanyi ikora imodoka ya Aitofaze. Ikindi yari umuntu w'ijambo rikomeye cyane ku butegetsi bwa Boris Yeltsin. Uyu ni perezida banjire Putin, niwe muhaye ubutegetsi. Ni gute yaje kujyana ibibazo na Vladimir Putin rero? Berezovsky yari umwe mu bagize umuryango w'abaherwe bari bakikije perezida Yeltsin. Igihe rero Yeltsin yiteguraga kwegura ku butegetsi, Berezovsky ni umwe mu bashyigikiye ko hajyaho Vladimir Putin nk'umusimbura wa Yeltsin. Yizera ko Putin agera ku butegetsi azarinda inyungu z'abakire, ikindi agasigasira ko bazakomeza kugira ijambo rikomeye mu butegetsi. Gusa habaye ikinyuranyo. Putin kijya ku butegetsi bwa 2000 yubatse uburyo butuma ari we muntu wenyine ugira ububasha bwinshi kurenza bose mu Burusiya, kandi buri kintu cyose kigashingira kuri we. Buri cyemezo akaba ari ugifata. Aba bakire bose bakabanza kumubaza mbere yuko bagira icyo bakora. Ubukire bwabo akaba ari ubugena. Ninde utunga ngahe, ayakuye he? Mu kubigeraho yagombaga gusenya imbaraga za politike, ndetse n'iri tsinda ry'abaherwe imbaraga ryari rifite zikagabanyuka. Boris Berezovsky ibi ntabwo yabikunze, atangira kunenga Putin, amwita umunyagitugu, amwita umuntu n'igitangazamakuru n'ibindi. Kanle yamwangije kumugabaho ibitero bishingiye ku mategeko n'ubukungu we na kompanyi ze. Mu 2000 Berezovsky yahungiye mu Bwongereza atinya gufungwa kubera ibyaha bya fraude no kunyereza umutungo w'igihugu. Akigera i Londres yakomeje kwibasira Vladimir Putin, avuga aho i Londres mu minsi ya mbere yafashaga abaturage b'Abarusiya, abanyamakuru n'abandi bose bahunze batavuga neza ubutegetsi bwa Putin, barimo nka Alexander Litvinenko twavuzeho mu kanya. Yavuze igerageje gushaka uko yacigiza amatwara ye imbere mu Burusiya ngo agere abayagenderaho wari mu mahanga, ariko bikomeza kumwangira. Bivuga ko yanagerageje gutegura guhirika Putin, nabyo biranga. Ari mu buhungiro yanakatiwe n'urukiko rwo mu Burusiya adahari, bamukatiye gufungwa imyaka 13. Ni kenshi Uburusiya bwamusabye Ubwongereza, ariko Ubwongereza burabyanga. Boris Berezovsky yapfuye ku itariki 23 y'ukwa gatatu mu 2013, apfiriwe mu rugo Berkshire mu Bwongereza. Icyo gihe umurinzi we niwe waje kumusanga mu bwogero yapfuye, afite umugozi mu ijosi yimanitse. Byaje kugaragara ko yiyahuye, ariko nanone bimenyetso simusiga birabura. Abongereza bemeje ko ashobora kuba yariyahuye, na cyane ko yari afite umwenda cyangwa se amadeni menshi, ikindi afite ibibazo byo mu mutwe. Gusa nanone bakavuga ko nta wamenya kuko abo yarahanganye nabo batoroshye, by'umwihariko Putin utajya ubabarira ubugambanyi bwo buri bwose. Hari n'abandi bagiye batavuga rumwe na Putin, iherezo ryabo rikaba ribi cyane. Harimo nka Alexei Navalny wapfiriye muri gereza yo mu Burusiya mu 2024. Hari Gennady Gutkov ubwo yabaye umutasi ukomeye wa KGB, none ajya mu nteko nshinga amategeko ayivamo hunga. Hari kandi abadiplomate bagiye baguma iyo bagiye nka Boris Bondarev wari umudipolomate w'Uburusiya mu muryango w'Abibumbye, ariko akegura mu 2022, aho yavuga ko intambara barwana na Ukraine ari icyaha kirimo gukorwa n'Uburusiya. Hakaza kandi Lavil Maganov bafite kompanyi ya peteroli nayo yapfuye mu buryo budasanzwe mu 2022. Byari nyuma y'amagambo yo gusaba ihagarara ry'ibitero kuri Ukraine. Aba bose kimwe n'abandi tutavuze kuri urutonde nabo byemejwe ko bagiye batemeranya na Vladimir Putin, bamwe bagashinjwa ibyaha byo kumugambanira no kugambanira guverinoma ye, ariko iherezo ryabo rikaba ribi. N'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Putin, ndetse n'abafatwa ko bafatwa ubugambanyi bari mu mahanga, umunsi wawe mu bwoba bukomeye cyane nyuma y'uko byemejwe bidasubirwaho ko Vladimir Putin ashobora kubabarira byose usibye ubugambanyi.